Pozdrav i dobrodošli, moje ime je Danijela i ovo je epizoda na temu što te sprečava u rastu. I ovo je meni trebalo jako dugo da skužim u čemu je stvar. Jednostavno je, ali nije lako. Evo, nadam se da će ti pomoći. Hvala što si ovdje sa mnom. Ovo je serijal podcasta o samopouzdanju i više o tome na kraju epizode. I hajde da krenemo. Znači, najveća stvar koja nas koči u rastu nije nikakav manjak znanja, to je ono što često mislimo i ja sam to mislila, nego to što se nesvjesno stalno vraćamo u onu staru verziju sebe i stalno vučemo tu staru verziju sebe u onaj novi mindset koji gradimo i novi život koji pokušavamo izgraditi. I ja sam bila ta osoba koja se, na primjer, nikad nije voljela isticati, jako sam bila sramežljiva, tiha i povučena i skoro nevidljiva. Imala sam i ideje i želje i potencijal, ali uvijek sam onako ostala frustrirana jer uvijek je to nešto meni prevagnulo što me je vuklo nazad. I nisam vjerovala da sam jednostavno ja ta osoba koja može biti viđena, ne da Bože govoriti negdje javno i graditi nešto svoje. Znači, onako, samopouzdanje mi je bilo na jako niskom nivou. I dugo sam mislila da samo trebam još više raditi na sebi, ali pravi preokret zapravo se desio onda kad sam počela s ozbiljnim radom na sebi, kad sam imala i svoje mentore i imala sam i svoj coacha, jer oni su zapravo vidjeli nešto što ja nisam sama mogla i to su bile one moje blind spots ili slijepe mrlje, kako bi to prevela, ali znaš što mislim. Jer shvatila sam da često ne zapinjem zato što nisam sposobna. Znala sam da imam i znanje i sposobnost i mislim, znala sam da znam, nego zato što sam iz svoje stare verzije sebe donosila odluke, znači nije se promijenilo moje ponašanje u skladu sa onom mojom idejom, vizijom, ciljem koji sam imala za sebe. I to je ono što me je držalo onako skučenu. I normalno nisam se mogla ni rasti, ni širiti se. I problem je u tome da sami to često ni ne možemo primijetiti. I kroz moj rad na sebi, meni je prvi puta moj mentor ukazao na to, na te moje blind spots. Ne samo gdje samu sebe sabotiram, već i gdje se umanjujem, što si govorim, što sam govorila, znači da me on slušao i da me čuva i onda mi je ukazao, ok, znači iza ove rečenice stoji nešto, ajde da to malo istražimo. I skrivala sam se iza perfekcionizma, znači to je ono neka potreba za sigurnošću. Ako nije perfektno, nije dovoljno dobro. Jer sam se bojala osude, poniženja, srama i tako dalje. I onda sam čekala da budem spremna i samo sam gubila vreme na takav način. Iskreno, sama to vjerojatno nikad ne bi niti vidjela tako jasno. I danas to znam prepoznati, vidim kod toliko ljudi, naročito s kojima radim, jer vidim da žele rast, ali se i dalje onako ponašaju kao ona stara verzija sebe. Znači, žele promijeniti nešto, žele napredovati, žele se ostvariti, bilo privatno, bilo profesionalno, žele imati više samopouzdanja, ali stalno nekako preispitaju sebe i žele imati disciplinu, ali čekaju motivaciju, onaj pravi trenutak pod navodnicima. Ali ako želiš novu realnost, a držiš se stare slike o sebi, to jednostavno ne može doći. I onda ljudi misle da to su samo ludi snovi i lijepe priče, a zapravo samo još nisu naučili kako izaći iz tog identiteta koji ih koči. Taj, dokažem identitet, to je ključna riječ, jer na tom nivou identiteta stvarno moraš pratiti da bi onda ta nova verzija tebe koju želiš izgraditi i zaživjela. I ja sam morala stvarno naučiti da rast nije postati netko drugi. Ne, rast je dozvoliti sebi
da postaneš ona osoba, ona verzija sebe koja si cijelo vrijeme mogla ili mogao biti. I to ide korak po korak, nema tu nekih drastičnih rezova, ono od sutra mijenjam sve jer to ne uspije. Nego onako kroz samorefleksiju, rad na sebi, podršku i akciju. I kako to kod mene izgleda danas? Evo, imam svoj YouTube kanal, ne bojim se govoriti i stvarno shvatila sam da ako želim doći u onoj identitet i onu verziju sebe koja želim postati da bi ostvarila svoje ciljeve, moram izaći van, moram se raširiti, moram rasti i evo, još uvijek i radim danas na tome, ali vidim pomake. Dok pogledam unazad 10 godina, to je jedna sasvim drugačija verzija mene danas, jer nisam prestala živjeti kao ona stara verzija mene, ali je sada ona nadograđena. I najveći pomak se desi kada prestaneš gledati sebe kroz one stare priče koje si pričaš, jer ne možeš očekivati neki novi nivo igrice i novi nivo života dok svaki dan potvrđuješ onaj svoj stari identitet i pričaš sebi ja nisam sposoban, ja nisam sposobna, ja sam luzer i šta već. Razumiješ? To jednostavno ne ide. I zato ti želim pomoći u tome da imaš moju podršku jer sam i sama to sve prošla i znam da nije lako i možeš se vrtiti u krug godinama i samo gubiti vrijeme. Naravno, ja vjerujem u onu izreku sve ima svoje vrijeme i evo, pošto si tu, znaš da je tvoje vrijeme došlo jer previše vremena je već izgubljeno možda i u gledanju, sadržaju, čitanju, ali vjerujem i prava promjena i transformacija počne uz pravu podršku. I zato klikni na link u opisu ovog videa. Tu su informacije o mojem programu koji sam kreirala, u kojem prolazimo baš kroz ovo. Znači, kako izgraditi tvoj novi identitet i verziju sebe koja je samopouzdana, koja ima disciplinu, koja zna da može i mislim ti sad isto znaš da možeš, jedino još nisi u toj verziji koja onda to i realizira i primjenjuje i upravo o tome ti želim pomoći. Za sva ostala pitanja možemo se dogovoriti ako mi pošalješ e-mail za kratki sastanak, to je besplatno kao konzultacije, nađemo se na Zoomu 15-20 minuta, upoznamo se, popričamo i jednostavno vidimo da li smo dobar meč, dobar fit. I evo, čekam da mi se javiš i jedva čekam da počnemo zajedno raditi. Hvala na slušanju i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!